Good morning. Good morning. Yo papa ni moni ma ya mfasa kasa ni nhia na nya kasa papa. O chia me wo me machi. But sa kasa na o kan ukusua fi. Dwumadi a wudi ni edwuma eboa se akankasa na ebeti matre na enya nyina so. Se o de Ghana kasa fufuro bi mpo na ede ehia me na wa chia me a kamagya to mumia yeni nyi kasa ho. Say Say Hauseni, say Asante, say Fantini. Yes, these are normal way now. We are actually say we are Ghana ni papa mapa. Udo Ghana, utu uchema Ghana. Ewa huwa sa we Ghana ni. Bribiada. Ya kosi sakasa bibriba yentia siya kakasa na yeye. Enunti nebe mo biya ko jina wase. Give me 2 bottles of kebab. These are how ni bini. Mumie kasa Omanhene me moache Omanhene Kwabena Mijisu bua na emati say nyame Adom me hoye e de nyame asese ne ode ene nso ache ye ka ne sei no de otie de o hwe no otease kasa papa motia ye ka na akokeka say give me 2 bottles of kebaba and good morning I don't know that's it they say mate yeah nti ye kasa muntie eno be boya ma de pese ye nya as oman no etimi agina de toso bi ma ya de se de me di siuso many sound Babetimi de ato ankra adwumayefo inclusive multimedia adwumaku any aban adwumaku se ebe ya nke aketua December de emra sisia ebe ya emra ene ya na free be emra aban adwumayefo oji December de na yetua ka na ne na hini me kire se ebe ya enka December de no December aketua ene ye 13th na ka wo twen da be na makodidwa o twen briben makodidwa me pacho metua uka 27th no ana 28th adwuma ka baba betena ha adwuma nyina ma de hodi aba de asema kai Kwabena o ja de o ka me sori kra no Kwabena o ba ye adwuma ni sisi a asema na o ka no Kwabena wo ni nipa da nipa me say 27 me say wo do pa try we en kasa kwa na mo tibida kwa de ntisa me ka ba adwuma for me be so ma ba adwuma for wo be kasa wo be ye adwuma but we do echa wo da try we me jawa kosisi a Omanhene Kwabena Asante bibi ne nya botre look Neme mo ayeden. Asma me ka che wuntie. Me ko ma ba to calendar na ba nim se. Na me ya aduma ba aduma fo. Yes ankran aduma. Ye nka wunda da. Ba me se ankran aduma fo. Kwabena se ene free na kopim brada. Me so me kasama employers. Me kasama employers. Ene Ghana employers association before we as mo titire ni dia na. Mo jo ba na ba bi agie bi tisa. Hey, who confirm we say mutitire ni dia na adwuma no Kasama employers. December pa so betu aka 27. Na wa kasa no abadwuma nyina nke begu. Na se na ankran adwuma kwa dia na obi akresi wa. Mi wa matwa me ho Accra Central ni matwa. I wanna baby mi twa mu bia no. Feeling ni osa o. Even though you be di bronya no. But I want to still. Yeah. I want from papa. I want to from. And you say sikano banta me. I'm not fear of $4. Yeah, fear of $4 so frame me. So more omo dan kaso December ni January no. Omo be hwe na omo timi dia fem omo akọ February. And I'm say February kwa no. Oh yeah. And I'm say David there landlords association I'm say February kwa no unia. Ya tria fa ye sintem ni ye boa dupa mu fa nsi match so atia je misre bebre mama adwuma fo mo nyentem na at least by juada brother dia wana mo ne omo public and civil servants no mo husu quickly na omo nkodidwa they say the kokobo fam awan ekoba ne say ya ye di esika ntem ekoba ne say ya misre ye di esika ntem pa na yeah CJ kasa na me bo susu bibi very important unya sika CB and I'm so unyuma boy they very prophetic sa busumi we ni de e say share that no better na me kan no na man for ntima CJ ma me kan no crunch say me fie ma apply home economics ho aboa me yie pa kane no na kosua crate nkwada miensa omo de na wotwe ewie no ene ekọ na wotwe miensa because try a de be sin wu bi da obia sesa nyoma oni fie na bra kane no CJ omo ti nsuo na no se a no ma jeje si o du uto nsuo dan makra na obekọ no tie unum nsuo na tia no na maturo je go mampokua na me dia kwese fridge mu obeba back abeno mampokua fridge onko new one there be onye bi obekọ na nsuo na half na se fridge mu sa debi enei onuma Omanhene ehye ho
Mampoku a ehye ho adepa obi ade afemfa ho o mena adwuma de wo ye bi fie ho me gibraye if say me present sachra be fie ho afenso adwuma aduane pa eye ema ebro so de dabi ti na wonya ho no ha no aduane a wo ye ma ne bro so no enye ye enye biem ni akoto agu dabi iti aduane no wo kwa me measure wa bia atrekese ne bia be edu na obedi me ma odu ba koda nti amammo no so aye to no dodo na timi eka because wo ye na dodo na wakohwe agu hiriri enye ye mfa aduane nche sa biem iti home economics ne bi no wo ye wo fo nso a ja yi tomato ne ntade to wo ye wo fo a jampa boato ne dada na ewo ho na no sachiramu saa na fa nkuto ye adwuma kwamna awofo bi wo ha bronye na oba be chirim ana me se sachiramu ana fa nkuto ye adwuma obetoto na munya nku ahodo a mo toto no enkuto ye kwama wasa nkuto da anu ana me sra me ka mu kra bi dem enkuto ana me sra mo sachiramu mo ma penso de se na nkuto na ncha da nya me ba yen ya penso in the early 60s kwamna in the early 60s. Adom FM. It we see anama da obi bia say etibidi sa enkomo we e wan. Omanhene come na Asante. Na sister dey say na waka aka na no tu for ya ipe. The sister wo bo bra sister years in dia. O da te village here. Afesu muntie. Mo amowe nkukofu no muntie asanse okoto 10 kilos tie different from okoto live bed to say broiler and a layer because me no ngwara miensa no me talk fresh na ensu fie ho go to broiler ba ko 120 masa we fa ne se we fa ne nyepi we fa ne tia ayeka iti broiler ba ko no mitimi chemu bebe pieces bebe kanene ya we boom 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 and ye chemu kiti bebe now the mekono apia ne mo it you onum no fa wa na woni aduane no ofie of course the mekono wo ne chia wa na woni aduane no o ye chef it the mekono wo no mo a Omanhene kwamna Asante fa kitu bi se ya na the nsuo be gallon awo ne fo e pampe na je nam dodo na da bi hade a wo boa amase de be ya na se na before no be wi na nsuo na ahye ne efun nsuo ye eye mani padua no eti kura no ebi nto ada de me ka unti ase kane no pa no na me ton A series e call 12 ako 50 ene Westland on baby the sunrise to sunset pa no 20 series eti pa no ane de na otwe edi no ene na otwe mienu na edi kire sa nyoma ni ye no monti ase bro nya busumi na obi amfa 6 and no 9 enu nti me pass em bia me fie beware of wild dogs no but the three colors na ball sin krama we there omon compromise yempa ho bia ofio mene me yere ne me mana no mo man di ni me ho nto e Christmas kwabra ma me nda wase mi peja me mu no na wo pa me so afu djumadi ni so no na me ka o se I catch re na ye djumaku no se omadaro ma manfo so mo twro mo din sa no omunya card no omadaro card no mo print atwra no mo twro professor Kenatefa twra no mo twro otie ba munya card no enti yesre se de akoye osi akwan bia ma card na se ye betwre din be wie ntimi nya card de omadaro mo mpegem na ye ho ntimi hare na matese broja so se abato no enya ntwamu National Youth Organizer de no matese ma hu se krata bia babontia o se it's far from over se bro from sada se che na se yam tun wi kura far from over na se den bi na o can release na o dia ba na sa sha se de je o susu se nyoma bia ensem fata ma abato enwie peyo endimo ekoso nti o se we no mabu no abato no is far from over nti ye bie kwan mato ye hwe the definition of kwamna what who audio General Mosquito o se den ne audio bi what o se den e wa ha ensem wom o ha na say me betwetwe komo me ni blessing am be but information wom papa e do no one na be ka say me wi a mebo o boy no o se den o se jo mama so omra na e da bi niam bi e course e wo hefa ni enti a NDC amayoko no wo mo edi ntwo contest here between Onone the chairman, the current national chairman. Chairman Samuel Fosu Ampofu. What I can say? General Mosquito na say. Hey.
serious. Anyway, how many minutes? 12 minutes. 12 minutes? Yeah. Is it most what you more whom? Yeah. 12 minutes. Me say me boni nyina. Me boni nyina. Anyway, I chat mami. I chat mami. Mate. So you do win about you. Me started national organizer. Me Kevin Joe. Why no be winning? National organizer guy ni be winning. Guy bang. Oh, guy no every guy no. National chairman. National chairman. Now when is ade na oka ubusa. Why? National chairman. Yes. Oh, busa bedamse. Me na wi. Why the be winning? National chairman. Why the be winning? And no akra no. Omanhene Kwabena Asante. Why the be winning national chairman? No ba mo studio. Yeah, why? I know I'm bedroom. Why? Obetra so bedroom. Why? National chairman. Your friend is saying. Sure. Your friend is saying. And this is national chairman. Don't win here now. That's not okay. What team we wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. Mm-hmm. I wish you a super Christmas. And can also me is when you me amato ama aboso. Jim FM. Omanhene Kwabena Asante the guy na kwasai.